ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ የቻናሌ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤናና ፍቅር እንዲሰጣችሁ እየተመኘው ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ርዕስ ካን ዩ ፓስ ዚስ ኤስኩኤል ቢጊነር ቴስት በሚል ነው። ይህንን የኤስኩኤል ቢጊነር ቴስት ፈተናን ማለፍ ትችላላችሁ በሚል ነው። ይህንን ያቀረበላችሁ ሆራይዘን ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ሲሆን ወደ 40 ጥያቄዎችን አዘጋጅተናል። ኢንስትራክሽኑ ምንድነው? there is only one correct answer. track your score። ያንዳንዱን ያገኛችሁትን ማርክ እየመዘገባችሁ ለፉ። ፓውዝ ቢፎር ሪቪል የ10 ሰከንድ ፓውዝ ሰጣችኋለሁ። መልሱን ከማየታችሁ በፊት ሞክሩ። ውጤት ደግሞ ስንት እንዳገኛችሁ ኮሜንት ላይ ትጽፉልኛላችሁ ማለት ነው። በዚህ ቻናል ላይ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች በየጊዜው ስለምንለቅ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ፣ ሼር እንደዚሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ አበረታቱን ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ጥያቄው እንሂድ። መልካም እድል። የመጀመሪያው ጥያቄ what does SQL stand for ይላል። A structured query language, B simple query language, C standard question language, D system query logic, E structured question logic። መልሱ A structured query language። ሁለተኛው ጥያቄ which SQL statement retrieves all columns from employees? A select all from employees semicolon, B show employees semicolon, C get employees semicolon, D display employees semicolon, E open employees semicolon። መልሱ A ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ጥያቄ which clause filters rows ይላል። A limit, B where, C order by, D group by, E distinct። መልሱ B ነው። where የሚለው ክሎዝ ነው። አራተኛ ጥያቄ which SQL keyword specifies ascending order when sorting query results ይላል። A descending, B sort, C group by, D ascending, E limit። መልሱ ascending የሚለው ነው። አምስተኛ ጥያቄ what does limit 5 do? A returns first 5 rows, B returns last 5, C deletes 5 rows, updates 5 rows, E counts 5 rows። መልሱ A ነው ማለት ነው። returns 5 first rows። ስድስተኛ which keyword removes duplicates? A remove, B unique, C distinct, D delete, E only። መልሱ C distinct የሚለው ነው። question 7 which command inserts data? A update, B insert into, C add, D create, E append። መልሱ B insert into ነው ማለት ነው። question 8 which command updates data? A modify, B alter, C update, D change, E set። መልሱ C ነው ማለት ነው። ዘጠነኛ which command deletes rows? A remove, B delete, C drop, D erase, E clear። መልሱ B delete የሚለው ነው ማለት ነው። አስረኛ what does the drop table statement do? A deletes all rows but keeps the table, B permanently deletes the table and all its data, C deletes the database, D removes duplicate rows, E renames the table። መልሱ B ነው ማለት ነው። permanently deletes the table and all its data የሚለው ነው ማለት ነው። 11ኛ primary key can contain A duplicates, B nulls, C unique non-null values, D only text, E only numbers።
መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። question 12 foreign key is used to a sort, b create relation, c count rows, d delete rows, e rename table። መልሱ b create relation የሚለው ነው ማለት ነው። question 13 which data type stores text? a int, that means integer, b date, c varchar, d float, e boolean። መልሱ c varchar የሚለው ነው ማለት ነው። question 14 which data type stores whole numbers? a varchar, b int, c char, d date, e text። መልሱ b int የሚለው ነው ማለት ነው። question 15 show tables does a shows databases, b shows tables, c shows rows, d shows columns, and e shows users። መልሱ b shows tables የሚለው ነው ማለት ነው። question 16 inner join returns a all records from left table, b all records from right table, c matching records only, d all rows, e no rows። መልሱ c matching records only የሚለው ነው። question 17 left join returns a matching records only, b all records from left table plus matching records, c all records from right table plus matching records, d all records of cross product, e all records of managers። መልሱ b all records from left table plus matching records ነው ማለት ነው። 18ኛ right join returns a all records from the right table plus matching records, b left records only, c matching records only, d all records of cross product, e distinct records። መልሱ a all records from the right table plus matching records የሚለው ነው ማለት ነው። question 19 ወይንም 19ኛ ጥያቄ which SQL join returns the Cartesian product of two tables? a inner join, b cross join, c left join, d right join, e self join። መልሱ b cross join የሚለው ነው ማለት ነው። 20ኛ ጥያቄ self join joins a table to itself, b two databases, c views, d indexes, e schemas። መልሱ a table to itself የሚለው ነው ማለት ነው። question 21 what is the main characteristics of a natural join? a it always requires a where clause, b it automatically joins tables using columns with the same name, c it returns all rows from the left table, d it joins tables without matching columns, e it only works with primary keys። መልሱ b it automatically joins tables using columns with the same name የሚለው ነው ማለት ነው። question 22 which operator means equal? a less than or greater than, b equals to, c exclamation mark or equal to, d less than or equals to, e greater than or equals to። መልሱ b equals to የሚለው ነው ማለት ነው። question 23 which of the following operators can be used to indicate not equal to in MySQL? a equals to, b less than or greater than, c exclamation mark or equals to, d like, e both b and c። መልሱ e both b and c የሚለው ነው ማለት ነው። 24ኛ ጥያቄ like is used for a maths, b pattern matching,
ሲ ሶርቲንግ፣ ዲ ጆይኒንግ፣ ኢ ዲሊቲንግ። መልሱ ቢ ፓተርን ማቺንግ የሚለው ነው። Question 25 ኢን ኦፐሬተር ኤ ቼክስ ሊስትስ፣ ቢ ቼክስ ነል፣ ሲ ሶርትስ፣ ዲ ሊሚትስ፣ ኢ ግሩፕስ። መልሱ ኤ ቼክስ ሊስት የሚለው ነው ማለት ነው። 26ኛ ጥያቄ which SQL operator selects values within a specified range? A like, B between, C in, D distinct, E limit። መልሱ ቢ ቢትዊን የሚለው ነው ማለት ነው። 27ኛ ጥያቄ and requires A either, B both, C none, D tree, E unique። መልሱ ቢ both የሚለው ነው። 28ኛ ጥያቄ or requires A both, B either, C none, D all, E unique። መልሱ ቢ አይዘር ነው ማለት ነው። Question 29 What does the following query return? Select count በቅንፍ ውስጥ all from employees semicolon. A the average number of employees, B the total number of rows in the employees table, C the first employee, D all employee names, E the largest employee ID። መልሱ B the total number of rows in the employees table የሚለው ነው ማለት ነው። Question 30 which creates a database? A make database, B create database, C new database, D add database, E build database። መልሱ B create database የሚለው ዴታቤዝ ክሬት ለማድረግ የምንጠቀምበት ኮማንድ ነው ማለት ነው። Question 31 which creates a table? A create table, B new table, C add table, D make table, E build table። መልሱ A create table የሚለው ነው ማለት ነው። ቴብል ክሬት የሚያደርግልን። 32ኛ ጥያቄ order by descending means A ascending, B descending, C random, D grouped, E limited። መልሱ B descending ነው ማለት ነው። Question 33 select first name from employees semicolon returns A all colons, B only first name, C deletes names, D updates names, E tables። መልሱ B only first name የሚለው ነው ማለት ነው። 34ኛ ጥያቄ which statement is valid? A select from employees semicolon, B select all employees semicolon, C select all from employees semicolon, D get all from employees semicolon, E show all employees semicolon። መልሱ C select all from employees semicolon የሚለው ነው ማለት ነው። Question 35 purpose of where? A create, B filter, C delete table, D sort, E join። መልሱ B filter የሚለው ነው ማለት ነው። 36ኛ which SQL clause is typically used after where to sort the results? A limit, B order by, C select, D create, E drop። መልሱ B order by የሚለው ነው ማለት ነው። 37ኛ ጥያቄ what is the purpose of the distinct keyword in the following query? Select distinct department name from departments semicolon. A sorts department names alphabetically, B returns only unique department names, C deletes duplicate departments, D counts departments, E updates department names።
መልሱ ቢ ሪተርንስ ኦንሊ ዩኒክ ዲፓርትመንት ኔምስ የሚለው ነው ማለት ነው። ኩዌስችን 38 ፈርስት 3 rows ኤ ሰሌክት ኦል ፍሮም ኤምፕሎይስ ሊሚት 3 ሰማይኮለን ቢ ሊሚት 3 ኤምፕሎይስ ሰማይኮለን ሲ ሰሌክት ሊሚት ኤምፕሎይስ ሰማይኮለን ጌት 3 ኤምፕሎይስ ሰማይኮለን ቶፕ 3 ኤምፕሎይስ ሰማይኮለን። መልሱ ኤ ሰሌክት ኦል ፍሮም ኤምፕሎይስ ሊሚት 3 ሰማይኮለን የሚለው መጀመሪያዎቹን 3 ሮዎች ያወጣልናል ማለት ነው። ኩዌስችን 39 which SQL join returns all rows from the left table even if there is no matching row in the right table? A inner join, B left join, C right join, D cross join, E natural join. መልሱ ቢ ሌፍት ጆይን የሚለው ነው ማለት ነው። ኩዌስችን 40 ዲሊት ዋን ኤምፕሎይ ሴፍሊ ኤ ዲሊት ፍሮም ኤምፕሎይስ ሰማይኮለን ቢ ዲሊት ፍሮም ኤምፕሎይስ ዌር ኤምፕሎይ አይዲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ሰማይኮለን ሲ ድሮፕ ኤምፕሎይስ ሰማይኮለን ዲ ትሩኒኬት ኤምፕሎይስ ሰማይኮለን ኢ ሪሙቭ ኤምፕሎይስ ሰማይኮለን። መልሱ ቢ ዲሊት ፍሮም ኤምፕሎይዝ ዌር ኤምፕሎይ አይዲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ሰማይኮለን የሚለው ነው ማለት ነው። ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ጥያቄና መልስ ይህንን ይመስል ነበረ። ኮመንት ላይ ያመጣችሁትን ውጤት ጻፉልኝ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች በየጊዜው ስለምንለቅ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጭናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንደዚሁም ደግሞ የትኛውም አይነት አስተያየት ወይንም ኮመንት ካላችሁ ኮመንት ላይ መጻፋችሁንም አትርሱ። እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ባይ ባይ።